Mbukeli sikubuzile ke nawe ukuthi uthini umbono wakho ngesinqumo sebhange lombuso sokwenyusa intengo yemali imboleko ngo-50 basis points uphendule kanje. Ukunyusa kwemali inzala mboleko ibhange enguvimba yeli yoMzantsi Afrika iReserve Bank ukungcwaba abantu abahluphekayo bephila singcoja siphila ngoko asinawuphinde siphumelele sawusebenzela amatyala. Ukunyuka kwemali imboleko iyasichana kakhulu thina ingakumbi apha emaphandleni ngoba kaloku nokutya kuyenyuka netransport unyuke ubheka ngasedolophini. Ukaze kwanzima eMzantsi kepha sothini sobakhokha bona 50 basis point lapho. Kodwa nje ukuthi nemali zethu asetshenziswa kahle. Ukube nje besingathola lo 93 million awulungisa izindlu. Mhlawumbe nibe ungasisiza ukuthi singafiki labo 50 basis point. Thina njengonogada nje sisenkingeni kakhulu ngoba vele sihola imali encane. Njoba kunyuka imali imboleko nje kuzonyuka yonke into. Ngisho transport, ngisho irent, ngisho ukudla. Limbono ngiyababukeli ngakho ke SABC kanye nalolu phiko lwayo lezindaba zesiZulu angeke baphendula ngokukhononto ngaseqhubwe ngayo.